ئێوار باش کوردستان ئێوار باش بینەرên Çarpel Medya hûn bi xêr hatin bernama me dengê dîasporayê. Temaşevanên hêja wek hûn dizanin di vê bernamê de em dijîtal welat bi welat digerin dibin mêvanê Kurd û Kurdistaniyan. Bi wan re sohbet dikin li ser kar û xebata wan, li ser serkeftinên wan, li ser destkeftinên wan. Em bi wan re sohbet dikin, bi we re parve dikin. Em îşev jî bi hevdûrê dibin mêvanê Parîsê, Parîsa Fransa, dibin mêvanê Kurdekî ji Qamişloka Evînê ji Rojavayê Kurdistanê bi xwe dibêje ez Kurdê Fransa Kurd Fransî me derhênerê û nivîskarê û sînematograf im. Bîstunehê vê mehê Festîvala Fîlmên Kurdî li Parîsê dest pê dike. Bi wê münasebetê em ê bi mêvanê xwe re sohbet bikin û li ser hem ser kar û xebata wî ya sînemaya Kurdî û hem jî li ser Festîvala Fîlmên Kurdî li Parîsê sohbet bikin û bi we re parve bikin. Bi me re bin û bibin şopînerê Çarpel Medya, bibin şopînerê dengê dîaspora. Em ji bo we li virin û em bi we li virin. Ji niha din spasiya we dikin me bişopînin. Belê em xêrhatina mêvanê xwe bikin bi rêz Mamo Mihemed Şêxo. Tu bi xêr hatî bernama me dengê dîasporayê. Gelek spas êvar baş ji bo we, êvar baş ji bo hemû temaşevanan. Gelek spas ji bo vê bernamê, gelek spas ji bo mêvankirinê. Ez kêf xweş im. Spas jî bo keta we. Belê, em jî spas dikin ji bo ku te nav qeskar û bar de hinek dem dame ku em vê bernameyê pêk bînin, vê hevpêvînê vê sohbetê pêk bînin. Me got tu ji Qamişloka Evîneyê, tu zanî Kurd nava li bajara dikin, bajarê menî xweşî delal xweş dikin, dibêjin Ameda paytext û nisêbîna rengîn û Qamişloka Evînê. Me got tu ji Qamişloyê, me got Kurdê Fransayê, em dixwazin tu hinekî behsa kar û xebata xwe bikî û em berdewam bikin dûr em ê herin ser festîvalê. Belê. Ez filmsaz im. Min sînema xwendiye li ez bêjim qutabxana ya neştîmanî ya bilind ya Fransa navê INSA. Min li vir sînema xwendiye, min piştî karê yanî derhênerî min xwendiye, piştî xwendina sînemê ki temam bû, dest bi karê filma min kiriye. Min kurtefilm çêkirine, min filmê dirêj çêkirine, hem dokümenterî hem fiction. û ez li Parîsê dimînim. Voilà. Belê, di sînema bi giştî pirin, bes di sînema Kurdî de yanî xebatkarê sînema em bêjin derhêner, em bêjin lîstikvan, em bêjin teknîsyen, sînematograf hemû kêm in. Çi bala te kişand çima te sînema hilbijart? Çi îlham da te? Bi rastî ez destpêkê kêm bû. Lê ez belkî bi kêfxweşî dibêjim îro sînema Kurdî yanî pir zindî ye û pir hem derhêner hene hem zilam hem jin. Ekter û ektrîs hene, teknîsyen hene, yanî nefşek nû ew çêbûye bi rastî. Ji ber çi min sînema xwend bi rastî yanî ew heza min bûye pêşî her pêşî ve yanî me dixwest ez bibim fotograf bi rastî. Min dixwest ez karê fotografî bikim destpêk. Wisa rewş çêbû min xwendina fotografiyê nekir yanî lê ew derfe çêbû ez biçim sînemê. Min jî aynen sîneme 24 wêne ye ji yek wênî ji bo yek çê dibêt. Min jî got okey wek di aynen wî hestiye di wê dîtinê de ye li wê dunyayê ye ya hunerî. Ji ber wê ez çûm min şansê xwe li qutabxana sînemê ceriband û ez li wir hatin girtin û min xwendina sînemê kir yanî pêşî ve gelekî biçûk bûm ji dema biçûkaniya min ez fotografî dikim. Min wendiyek digel wênê heye yanî ev wendiya digel wênê de wisa kir ez girêdayî çêkirina wê nabim.
هدي فوتوغرافية بوتا وينيا يا دمشق يا حركات كده. بله حتى أنا هات چند دوكومنتاريا جي فيلم تشيكرنه و از باورم تخلات جي ورقرتية مخانت دي بيوغرافياتا دي بحثا هيفي بك. بله بله هيفي كرت فيلم كدما بيشي من قطابخانة سينمائي خلاص كر بله طلع قطابخانة من خلاص كر من كرت فيلم تشيكر دي كم كرت يه فيكشن كرت فيلم جي بحثا يعني دما كده بوك قال لك كوتشبري هبو الرجابة سال 2015 و 16 يعني كردين رجابة تايبت قال لك جوا كوتشبر بون قال لك جوا هاتن ألمانيا بتايبت باشا جمع البطا منجي إجبات دوي دمي ده يعني هم بسمام هم خال خوارزة قال لك دوي دمي ده يعني دجوالات بردان وهاتن أوروبا يعني تشتكي از لسر من سر بروجكتين کار دکر دما او شپولا کوچبریه چی بو لالمانیا بو میتر يعني ممكن نبو بحثا في برسينة كيت يعني في باباتين إجباري دما از هات من تخص از تشتكي زو از السر في باباتي شيكم هم ويني دخوستن از شيكم يعني ناف از بیشتر ناو وینه که ناو برفه در باز دبیت یعنی او چیرو کن پر زحمت یه گله کس دماغ در دکیفن جو بگیرن اروپا یک پر زحمت در باز دکن جو حتی بگیرن من گله چیرو کن یه ناو برفه در بهستن یعنی إجباري من خاصة از به چیرو که در باز بکنم چیرو که فیلم جی کردیم بحثا جنزلام کرد کن روجاوا یه خوازن بین اروپایی و مخابل وکو گلک چیروکن یه هاتن درباز بود بین خاباندن با قاچاقچیاره و یه زحمت و حتی بله 2014 کوچبریا گران دست پی کرد شردایش هده کرد ویران بون لولاتا بله دما كنت وقدر هنا كرد دما كنت دوكمنتري وفيلمات شادكي تشو زحمتي هذاك الشيء نهري باش دواري تكنيكي دي ابوري دي تيتنا الاستقبال عندي ياجي هفكار عندي تشو زحمتي انا فكرنا فيلم بقشتي كاركي زحمته يعني شكلك حسان لينا يعني او ديفيجن او حزا سينمائي نبيت فيلم تشينا جبر بروسيسا كبر زحمته يعني قال لك اصلا زحمتي تدنا يك جوا فيلم باساني تشينا بر يعني فيلم تشبيجن عالية ابوري جاري فاينانس دبي بجا فيلم پیدا ببيت تشتكي بارزان جنينه سينما كاركي ارزانينه كاركي پر بهايه يعني قيمه بهايه اري قال هي جبر ايكيبك تيمك مزنه يعني وقت دما فيلمك تشدي بيت اما بس ام اكتر عندي بين اللي بيش پرده باش پرده نه وره بيشتي كاميرا ادمينن بيشتي وين ادمينن 20 كسن 6 كسن او كاس هموت وبجيدكيت وتينيت ودبي هنجي او همو تشتن دقل شكرنا في الميداج يعني جيبينينا اكترن كالوبالي بيويستن عندك فيلم هنا اجل ونظام حيوان تيدنا دفيت واجي بيدا بقيت بيني وجا او همو تشت او دنيا تالي آباد كي جنوبه تهموت تاني جيكي بهفرة دمكي بهفرة اوجي وكو بوزا جالك جيرة تبت مخابن يعني يك جوا از بيجم بوجا لي نيا هري زحمته از نيا هري زحمته تشكرنا فيلم بربرسياريكا ايرو درهنر جن زلام كرد از بيجم بيوستي چیه چکرنا فیلمکی او پرسایکیه تدکی فيلم نه امریکا نه تشتکه جبو انترتینمنت نه جبو کیف خوشیه ت رولك هي وكو هنرمند وكو درهنر يعني ایرو ناف جواكي ده ام بيجن ماموسته هي تختور هي بيجن بربر هي
آسانکار هەیە لێ تو دەما تو فیلمێکی چیت کە وەکو دەرێنەر یان سینەماکار ڕۆڵاتە چییە تو چ vê بەرامبەری vê civaka xwe tu didê ji ber vê serekî ya zehmet tu nas bikê wê berpirsiyariyetiye ya li ser milên xwe wekû hunermend wekû filmsaz tu wê bi ciddiyet bigirî û pirsên ciddî bikin yani pirsên ciddiyê herî zehmet e gerîna pirsên ciddî ji bo civaka xwe îro wekû Kurd wekû em yani ez bêjim wekû derhêne ji ber em me gelekê demek dirêj huner ez bêjim me digot huner baskên şoreşê ne yani şoreşa gelê Kurd divê huner wekû baskekî wê şoreşê ye heta erê pêş lê îro binaxey şoreşê hatine guhertin îro şoreş bixwe hatiye gotin îro hunera Kurdî huner kültûr bixwe şoreş e bixwe armanc e tu wê bênî ji ber wê bêjim me ew pirpirseretî gelekî giring e ji hemû asên din çi qasî barê organizasyonê pir zehmet e çêkirina filma hem ji bo finans û peydakirina büdce û filan û bêvan lê ya herî serekî îro ew e rola derhênerê Kurd jin zilam çi ye û tu vî karî dikît bi sala sînema Kurdî tenê Yilmaz Güneyî li pêş bû hebû û dûrê barim 10 sal berê Behman Qubadî bi dema hespê serxweş derket piyasa derhênerên sînema cîhanê wek derhênerek Kurd û dûrê huner salim tesîrek bandorek baş li sînema Kurdî kir yani wek peryodin carna pir dibe û ji nif ştekê de tên û carna jî pir bêdengî heye îca em hêdî werin ser Festîvala Filmên Kurdî li Parîsê em dixwazin hinekî tijme re behsa wê bikin li gor ku me xwand rûpela we teknîkerê me dikare rûpelê deyne ser malpera me ji bo ku temaşevan bibînin li wir bi Fransiyayê me re dikare ji xwe Google Translate me re dikare îngilîzî bike Kurdî zimanê welatê me rolê dijî ez bawerim me re dikare bixwîne me bi xwe warê kir dema min li ser festîvalê xwand ji bo ku ez agahdari bigirim festîval bîstûnehê mehê dest pê dike û heta yekê tîrme heye ez bawerim tu min rast bike eger şaş bim pirsaya yekem ku tê bîra min kî organize dike û destpêka wê çawa bû ez ê ji xwe rêzepirsa ji te bikim em merak dikim rastî xweş e Festîvala Filmên Kurdî li Parîsê fermo Berê birasî Festîvala Filmên Kurdî ya Parîsê sala 2019 dest pê kir cara sala yani ez bêjim cara êkê me sala 2019 dest pê kir min sala 2017 min mekteba sînemê xelas kir dema min mekteba xelas kir tu tê nav dünyaya prodüksiyona sînemê li Fransa ji ber ez derbasî wir dibim yani dema min xelas kir ez derbasî wir dibim ez divê jiyana xwe filmên xwe ez li wir çêkim wir de min 2 sala de min gelek tiştekî pir ecêb didît yani her carê xta min xwe nîşan dida min behsa xwe dikirin behsa filmên Kurdî dikir wekû referans ji bo projeyê ez ê çê bikim kes wa filman nedîtiye nasna nedîtine yani ne ew derfet hebû ne ew film nas nakin ne hatine nîşanda min jî birasî min got yani divê yek tiştekî bikê karî min wa filman kêmanî li Parîsê nîşan bidin yani divê ew piyasa Parîsê de ya sînemê karî vê wa filman nîşan bidin nas bikin ki hindek film hene yani dema min behsa filmên Kurdî dikirin gelek yani endüstriya sînema Fransa'da ya sînema Fransa'da birastî xelk ji we hebû ku tu film tune ne yani pir ecêb diman ku film hene pir ecêb diman ku filmên nû hene her sal film hene ji ber wê min pir hez kir ez festîvalekê çêkim û ku em karî bin va filma kêmanî carekê nîşan bidin Fransa
الباريسي جبر باريسي باجارة كي باي تحت سينمائية سينما الجراء كي الدنيا باشە الفرهة تشيبو إجبر ويجي وكو سيمبوليك وكو جرينجيا يعني اندستريا سينما فرنسا ده متخصص از في بيجي في درفتي إجبو فيلمين كل ترخان بكن تشيبو مثل هافالا هذاك هافالو دوست يجوا أكتري كرد بناف دنك أحمد زيرك ما دقالوا دا خافت من قلت ولا من انيشياتيفا كوسا هي ما بيشتهينجي ما كومالا خود شكر ما كومالا يك شكر نافي في سيني بيج وكو دنگ بيج شخۆ منێ بپرسیانە کە کی ئامادە دەکە کۆمەلە دەستگاه ڕێخستن کوردی فرانسی فەرموو بەێ بله سيني بيج د كومالا يك ما شكر وكو دنگ بيج إجا سينما بيج سينما فرنسية نافي ما بودا وكو درجة وكو جي ام جبو فستيفال ريك بخم بشتهنجي وكو بارتنرين سركية فستيفالي ام سوتا كردية باريسي راسي اجروجا ايكي دقل يعني الفستيفالي ده اج 2019 حتى روجا ايرو هر سالي ام سوتا كردي علي كاريك مازن جبو فستيفالي ديكت يك اج فاندرين فستيفالي براسي بشتهنجي تيم ما ايكيبا ما از بيجم هر جاري يعني تنگو هرتن تنگ چکرن يعني گنجتن گن جنو در باز دبن یه کار سینما دکن گله جوا کردن فرانسینه يعني جبردا يقولنا كردن فرانسينا سينما كاري سينما دكن هم در هنرن هم از بيجم بروديوسر بر هم هنرن اف تيم دقلوه ده ام 2019 هر ساله بروجرام خودر دخنن هنگی ام بانگوازی الفيلم دكن ام دخوازن بيتر راسي ام جرين جدا او فيلمين بتايبت كرتا فيلمين الولاد شلبن هر چهار پارچه كردستاني ام پر جرين جدا فيلم همو پارچه هبن ام هگر ام نبینن جي ام پیوندی دكن دكن بگرن ام تايبت خوازن فيلمين گنجن در هنرين جن پر جرين جدا و جبو كاريبن ام فيلم واني شابدن براسب كيف وشي جلك فيلمين وهنا جل جنج هنا يعني طيبت براسي فيلمين يدياسبورا فيلمين يل او جنجن هم كردن هم نرويجينا هم كردن هم فرنسينا هم كردن هم المانن اوانا الهم ولاتن اوروباي جدايك ونا سينما اوروبا خوندنا و ايرو براسي فيلم مازن شي يعني 2010 ورا سينما نو هي بيجن فرنسي هي بيجن نيو ويف شابولا نو يا سينما فرنسا بيجن 2010 فردا شابولا نو سينما كردي هي شيبويه در هنرين جنجن كرد پر بهز بديتنك نو و بديتنك مودرن سينما يعني جوي ديتنا بيجم كاركترين كرد بردوام وكو فيكتيم بيجم وكو ضحيه دي شاطر جوي سينما السينما دركتنا يرو ام بروبليم يخرج بحثت كان يرو ام جواكا خوش دنرن براسي او قالك باشه جبلي يجي فيستيفال يا بارتنري سركي يعني او جي فيستيفال اللي تشبه ناف سنترا باريس تشبه او اگر بآلیکاریا سنترا ولونی بروکسل نبید سنترا کلتوریا ولونی سپانسوری و هن یاجی گلک یاجی کردن فرانسینه چاویه بله اصلا فازی بیجه بله هري او دري از بحث شو بيوان نابت يعني او برجرينج يعني بس فستيفال دي قالك جرى سبونسور نافيوان مازن در باسته به بله او برجرينج يعني براسي بوما من قلت او جي سنترا كولتورية سينمائية اللي شبه نفضل باريس ده السنترا ولوني بروكسل او فستيفال جروجا اكيفا يعني براسي بلجيكية من اف سنتر دقل كده من دقل وادا من كان صالك بري من كار كربو دما مجوار بحثي كربو بروجا جبر همو ولاتك الباريسي سنتري وكولتوري هنا يا كرديت هنا يعني جبر كردستان هنا بلجيكي سنترا خود دنما وكم دكن سنترا كردستاني هر سالي جبو تشكي براسي سبونسري ماجي جرينجن يعني بيواجي ما قد
نكارن ام فستیوالی چیکن یعنی هم ما ایسال ما کوملا بزنسمن کرد و فرانسی هيا وافكا ما بردوام جروج الصلاة اكيفا ما شرابا كردستاني هي جبر ام بيجن شراب ميا كردستان روجا 2019 ميا كردستان وكو سبونسري فستيفاليه او جبراسي درفتك بر يعني خوشه جبر ام دوي بواري كولتوري دخوازن هم فيلم سينمائي بدن ناس كرن دعينا دمي دجي ايفاري او خليك بشتي فيلم روجا قالاي شرابا كردستان دبينا فرنسا وشراب وفيلم حفظه تمام دكن بر بالکشش بوان ایجا ام راستی ام گلی که خوشم به پارتنرشیپ یاد گل شراب کردستانی ده براستی هم چند رستوران ایل رستوران زودان دگل مده de se komalindin berê digel me de bûn yê hendek tên hendek diçin yanî karê sponsera her salê jî tê guhertin lê ew ê bi giştî serekî min هون چاوا خو دگهینن درهێنەر و بەرنامە چێکەر و کەسێن ku di beşa sînema de xebatê dikin ji bo ku beşdarî tevlî festîvala we bibin ya hemabêjî va salane ye salê carekê erê hûn çi zehmetê dikişîne ji bo ku xwe bigîn wan mesela hûn çawa xwe digînin Kurdên li diaspora Kurdên li Ewropa Kurdên li Kurdistanê ji ber bi rastî وقتی جی گفت 2010 ده سینما کردی گلکی پیشکتی تی ناسکرین گلک فیلم کردی چه دبن دکمنتری کردی چه دبن گلک فیلم کردی خلاطا دگرن هون چاوا هم پیدا دکی جو نتورکا و چاوا یا براستی کیف خوشی یعنی جبلی فیلمان فستیوال جی چه بونه یعنی جدو هاز وره فستیوال کردی یه دیاسپورا چه بونه یعنی جاره ایکی پشتی هم فستیوالا مزن یا هری مزن یا کردی از بیژن الدهوكي تشبه فستیوالا دهوكي یا سينما هنجي فستیوال عين دمجي فستیوالا برليني مثلا فستیوالا فيلم برليني فستیوالا که و نظام 15 ساله 16 ساله هي دوره پشت هنجي لندن تشبه پشت هنجي لا از بیژن ما تشيكر الباريسي پشتی ما مثلا امستردام تشبه نيويورك براستی نها نتورکک از بیجم یا فستیوال کردی هی فستیوال کردی لروجاوان ها فستیوال که ل از بیجم السلیمانیه فستیوال که آمده فستیوال که چه بید براستی همین ولاد هم الجدربه از بیجم بحث فستیوال دیاسپورا بکن گلک فستیوال اف فستیوال هیلان موسا که نتورکک چه بید زانیارین فیلم نو بين بلاكرن اما بيوانديا ما بهفره يعني بشتي اندستريا سينما كردي اشخاصي بيش مزنه وبر باشش بازار ده دمينه بچوك اگر از بحث سينما ولات دم بكن يعني برهمي ولات دم بكن دمينه بچوك يعني او فيلمنتين برهم اينان هر سالي اما نازدكن يعني لما جبر هر سالي از فستيفال برلين اتشم يا دهوكي از مثلا ازواج فستيفال دشوبينم واز دشم لي اماده جدبم اجبروي ام فيلمان ناز دكن هم بوكو درهنر يعني ادوي اندستري دكا دكن من بيوندي همو درهنرين جنزلامي كرد هنا يعني از ناز دكن كي فيلم تشدكي يچناكي وهر سالي بري فستيفالي بري سي 4 هيبا بري فستيفالي موعد فستيفالي ام لسر مال براخوا وسر السوشيال ميديا يجي بلا دكن ام دبيجن دواكاريا فيلمان اوي فيلمي واي هنا بوما بشينن اجا ليستك هي و ليست دادگرن فيلم خودشينن ومن كوميتاك هي كوميتا چند كسن ام بشتينجي او فيلمي هاتنا ام الهموا دگرن الواد نرن لوا فيلمان و اجا ام او فيلمين هاتنا هل بجاردن دست نشان دگن و دچن ام دچن اجا وي دما بلا دگن و بحث دگن و فستيفال دگن فرقه ایسال و سالم بره هیه دواره فیلمان ده بره چا وی سال چا فرقه وی هیچ کی تایبت ایسال که اج سال بره گوهرتی تر هیه دواره فیلمان ده یا دواره خودی یعنی از بیشون یعنی
سبر فيلمين كردي سينما كردي بجم رتمكي برهم إناني يكراستنا يعني عندك صار هنا 5 فيلم كردي تشيدبن عندك صار هنا 2 فيلم عندك صار هنا 10 فيلم از بحث فيلم ريج دكما فيلمين كرد براستي دسبيكا فيستيفالي از دسبيكا فيستيفال صال حياة صالادن فيلم باشترن وقالك تردبن يعني رولا فيستيفالي او هيفي بديتا درهنرين جانج زنزلام فيلمات شيء او رولا و فستیوالین کردی الدیاسپورا بجیتید يعني از بیجم اجبر هر ساله کرد فیلم زیاده تر دبن يعني تقریبا سال 2019 من دست بکر قد اوقاس فيلم نها دما دعوه فيلمات كان اوقاس کرد فيلم بوما ناين يعني قال لك فيلم هر ساله فيلم زياده تر دبن افجي رولك بير بوزيتيف بو فستیوال يا باريس هم فستیوال دياسبورا يجي كاري دكن از بیشتر تایبت ایسال فستیوال هر سال دمک درشتر شد کن فستیوالی يعني ما حتى از نشاش بم بله سر هفته که شد کن ایسال اجبر دخوازن فستیوالی جاره کی نو بکن فرم که ما و سالی بجم ما versiyona بچوک چکریه ما کرد کر ما کرد فیلم هری باش محل بجاردن يعني ته کردتر ته فیلم ها ببینه کمتر فیلم کوالیتی باشتر سجبر پروژه يعني بكردي هندك ورندك اری بیجا رندکتر ام بیجن تروی دخبتن وجبو ساله بی دیسا فستیوال ودگری یک هفتی دیسا هفتی وفيلمين بيتر نشوف نزيد أمور السر فيلما وهناك تكنيكري ما هناك أفيشين فيلما وشان كان فيلمن و شو فيلمن يعني فيلمن دريجن شوانا يا جيج كيجان بكيجان زمان بكيجان زرافايا كردينه براستي برسك وهاجي هبو راسي بله قالك يجرينج بوما ام همو پارچایان بینن اجبو همو زاره بجید يعني فستیوال روژا اکی ناوی فیلم مای انکل جونز مامي من جونز بله فيلمك در هنريك كرد دربيجية برواج باشوره فيلم بحثات شيروكا جنجاكي كرد كت النرويجي هاتي الدنيا ومنظم بويه وروجا كي مامي وي الكردستان هي الولات تي بمهفانداري دبي والجميع تري جدا تيم باهف اري بس شوازكي هنا كي بيكانينو وهم كلي بشوازكي بر جدا بر خوش بر نازك وبر زكانه يعني زربايا سورانية بسورانية فيلم سورانية هم بنرويجية فيلم يكي إنجي ما فيلم روجادن ما فيلمين بالين سترانا دبيجن باسكن سترانا دبيجن Singing Wings أري فيلمك أف دوكيومنتارية يه بهمان خالدي حالات كردستانية فيلم بحثا دو هفجيني كردكن پر بتمنن هفته 8 سالینه و دخوازن بالا فريق تي الجماعة باسكي ويدشكي ويدخوازن و راحت بكن وبحثا تشيروك اواتي وبحثا في بالا فريق كن يعني جماعة فيلمك پر بالكيشه دوكيومنتاريك پر بالكيشه زي دارن ببینن بشتهنگي مديحة دوكيومنتارية كان لسر مالباتك إيزيدي كردي بتايبت بحثا فيكتش كت كي مديحة هتبور رفاندن دستيتا شي چند سالا تعدارية دما بشتهنگي دما فد جريد
مدیحه چیروکا خوب خود بیجی به کامیرا خود بیجی و در هنر فیلم جی دگلوه ده آلیکاریاوید کش بو او فیلم که لسر خود شد کرد یعنی براسی وکو پروسیس پر بالکیشه چاوا مدیحه دخوازی چیروکا خوب بگینی دنیای و فیلم که جی چید کرد براسی دکومنتاری پر بهیز فیلم که پر باش بله اول تیفز او تشتی چیا دادی همو تشتی چیا دادی دکومنتاری بحث عن كل برد كي اوجي دكيومنتاريه كي بله باطا بله دكيومنتاريه كي روجهالات ي ارش رخشا حالاتيه ارش رخشا دقل كل براده راس دكيومنتاريه بيربال كيشا جيانا وزحمتين كل بريه نشان دديت هم خطرين كسا وهم يعني از بيجم هم زحمتي هم خطري هم او برسندن ين د جبوچ كرد ين لسر سينورين روجهالاتي كردستاني وباشوري كردستاني كربريه ديكن يعني اف بابت بقلك فيلم كردي دهات يعني شلون يعني بله بهمني قبادي مثلا شيء بابتا قالت في المايه بله بابتك پر گرنگش بر يعني بجدي جيانك پر زحمت پر خطر هر من جيل سرکار کردی یعنی تو كولبري بله كولبري تج ولاتي خوا خچخچيه ولاتي خوا دكي بله تجي على السنور تنبي على السنور وهر دو جي ولاتي تي ويدو parça تشتكي براستي تراجيدي كان بردوام جي يعني سال 2001 من دوكيومنتاريك جبو ارتي سر كوربار هم ديسا شكر هم ديسا لسر ناف روجالات و باشوری کردستانی دجی دیسا بحثا زحمتیا کلبری و جبو چو کرد به تایبت الوین ناوچی کلبری دکن بابتك پر عجب من دكار نوي فيلم جي دوكيومنتاري لسر انترنت پیدا كان لسر كانال تلفزيون ارتي يعني بريا فستيفالي يا بشتي فستيفالي انا مركرت حاجي ليدنا بالنسبه للتلفزيون باش كرت فيلم ما سبيجم نشاندانك فيلم هي جبينج كرت فيلم تي ما افا كريا يعني نشانه ده نشانداني ده كرت فيلم تي نشاندان يك جوا مثلا هافراز فيلم جمال اشناس هناك دنيا سينوري دايكان يا روزيدا كونيتش فيلم هذا نافيما بيانينا Our name is foreigner فيلم هناك جنج جن السويسرا مازنبويا وهاتي الدنيا الورجس خوانديه صاله دم فيلم تشيكتي براسي بر بالكيش بشتنجي فيلم دن ما هي كرت فيلم دا يا هيلين ايش باكوري كردستانيه شمس الدين او كرت فيلم براسي بالكيش لسر تراديسيون وديتنا تشاوا اين دناف مالباتا كده شرخان تشيت كده اسكارم بجم غزالا من كرت فيلمك دنيا كرتكي روجافايا الألمانيا سينمي دخواني هي دخواني صار دخواني إيرال كيلو براسي كرت فيلمك بر ديركانا أعطي شكرا ولا برنامج ما أفبو زهرم فيلم ما في صالي ما إيرو بدمك كرتر تشيت كان اللي كواليتيا فيلمان هبونا برسن جدية فيلمان جي بر بالكشية وبرسن جدينا و زيدارم همو كسين دن أو كسين أفدر فتنا بين باريس من الفستيفال دن جوا فيلمان صلاصة بنا قال يا هي يعني رجع ذكرنا فستيفال تشاواية بلي رجع ذكرنا فستيفال رجع بستونه حزيراني ساعات حفتين إيبارية بدما باريسي
ام ما بردوام وكو از بجم روجا فكرنا فستيفالية وكو سيريمونية كي عم تشدكن دسبيكا فكرني ده ام دو موزيسياني كرد يارس ويورن موزيكا يارسان اجبو ما بارش بيجن او جي فريد الهامي وعباس بختياري هر دو ویورن پارچه که موزیکا یارسانی جبو بیناری ما بیجن پشتی هنگی ام فیلم دادن پشتی هنگی ما ام بیجن دیبا چی بیجن یعنی گفتگو دگل در هنری فیلم اصلو یتی پاریسه جبو دگل بیناری ما دا هلا بتاني وايا و نوان بديت وبحث فيلم خوبك پشتی هنگی جما کوکتیلک هيا ام دویده دگل همو کس دا آخفن هبدو دبینن دم خوش در باز دکن و شراب کردستانی جی تام دکن باشه بشداری چای کرد و فرانسی جی ولاتین دن جدری دن جی بشدار پرن یا يعني هجمراوان ام بيجن كم زيدا وك هذيا هناك هناك بهترن يعني هر سال وقت زدت بالدارية ها وقت بالدارية يعني فستيفالا فيلمين كردي باريسي بالا كردي فرنسا كردي باريسي قالك كشاندي يا بالا فرنسيا قالك كشاندي يا تشاوايا هر دوك يعني بكيف خوشی از کارن بیجم هر دو نری ما گلک جوا فرانسن يعني فرانسينا يتن سينما كردي ناس بكن فيلمين كردي كولتورا كردي قالك جوا ميسيانن يلي سر كردا كار دكن سياسة مدارن اللي سر كردا كار دكن تين دوي دمي دجبو ببينن راخدن كرد قالكتين بتايبت نفشي نو جنج او جنجن كردن الفرنسا جدايك بونا براستي بيناري من كرد زور بونا يعني يا هري زور اون براسي پرخوشه جبرتين هر ناس نما خود بینین حوالی خود فرانسی دگل خود تینن جبوا چخاسی بحثی کن از کردم خدا وات حوالی خود فرانسی تینن سینما کردی دبینن بیک جاری بساعت و نیوه که دنیای که وی هستین کردستانی کارن جواره نشان بدن باشی هر دو کنه براسی بینریم هم فرانسیزم هم کردن بله به ویگری دای خوازم پرسکشته بکم تو در ناو خباتا سینما دی و کردی و در هنری دوان دمی داوید جوانین کردا گلک بالاوان لسر ستند اپا کردی گلک بلاو بویه و نافدار بویه و بالکش جی براستی به کردی ستند اپ دکن به کردی حنکا دکن سر دکی و هر وها موزیکا کردی هم لکولانا فستیوال موزیکا کردی لکولانا چه دکن هم اوروپی گووند دگرن تشتکی پر خوشه شخوا دنیز انداو کرد نافدار کرن به گووندا خوا براستی تشتکی هجای پیروزه ایشی گلک پیش دچویه یعنی گلک موزیکین کردی ین کون کلامین کردی ین کون نوجان کرنه به عینی مقام لی برنگه کی دن هنکی رنگ جدا آی دیجیتال داننه مرا سینما کردیش با سینما کردی بالا جوانان چاوا بکشینه بهتر ورن تو جوانیت در هنریت کردی و کردی فرانسایی مرا جوانا چاوا بالا من بکشین یعنی چی بکاری الهامه بدوان جبلی و فستیوال هنه وکی دن مرا کار چی بکه يعني چی ماسی هنه مرا کار بهتر باشتر بکه پیشتر بخینه که بالا زمان کرد جوا که کرد بکشین بله از هیویدارم از ولگرم پیشی دمام بحثی کرد براسیسی هنگاوی پرمزن داوی جبر در هنرین گنج نو گلکن و تلنت هوا و هم گلک جوا به و آستا جهانی جبر زانست هاتیه گوهردن دنیای خوندنه آستا جهانی خوندنه فیلمین کوالیتین فیلمین کردی ایرو سر با آستا یعنی از همون فیلمین کردی ام نشان دادن همون فستیوالین یه مزن دنیای ده هاتنه نشان داد یعنی سال تونه فیلمین کردی ناچن فستیوال مزن دنیایی از بزن هم برلینالی الفينيسي الكاني فستيفال هنا در هنرين كرج دچن
هم فستیوالên din ji bo sînema Kurdî bi rastî muzîka Kurdî gelekî baş pêşdikevê stand-up gelek futbola Kurdî pir baş dest pê هشت استقبال كرد كوبا جيهاني دنا بله ez hevdarim daynan wê demê de jî sînema Kurdî pîvîstiyayê bi bînerê Kurd heye bi gencan heye ew jî çawa gencên Kurd wê temaşa filmên Kurdî bikin dema pirsên xwe di wa filma de bibînin bêjim ez vedgerim ser gotina xwe ya pêşî ya herî zehmet îro derhênerên jin Zlamên Kurd wê berpirsyariyetê nas bikin em bêjin û li qeder wê ji ber filma çê bikin ji ber bîner em 45 milyon Kurdin me gelek pirs hene hem pirsên diaspora yan pirsên Kurdistanê ez piştrastim wê sînema Kurdî di diriya rast de ye û herî wê baştir bibêt mastir bibêt bi navdengtir bibêt بله gelek spas em hatin dawiya bername xwe em serkeftinê ji were dixwazin di Festîvala Filmên Kurdî li Parîsê ku 29 vê mehê Hezîranê dest pê dike yekê tîrmehê diqede destxweşiya we dikin û wek min got serkeftinê ji were dixwazin bi hêviya gelek festîvalên din ên filmên Kurdî hem li Parîsê hem li hemû welatên din ên Ewropa nav Kurdê cîhanê de festîvalên din jî werin li derxistin gotinê tenê dawî ez gelek spasiya we dikim rola we cî pir giring e gelek spas bo keda we bo xebata we ji xwe di diriya mîdyayê de em karin bikin û bînir jî nas bikin çi sînema gelek spasiya we dikim em jî spasiya we dikin destxweşiya we dikin ji xwe me rûpela we lînka wê li ser rûpela me heye kî temaşevanên me ê ku bixwazin merak bikin bişopînin bibînin bixwînin wek me got destpêkê de hûn karin translate bikin wergerê zimanê xwe bikin ê welatê hûn lê dijîn an jî Kurdî lehçeyên Kurdî Kurmancî û Soranî jî ez bawerim lehçeyê din jî me dikarî werger bike hûn zêdetir ji bo zêdetir agahdariyê dikarin li rûpela Festîvala Filmên Kurdî li Parîsê binerin spas dikin ji bo ku welme temaşe kir spas ji bo mêvanê me ku beşdarî bername me bû û spas ji bo teknîkerê me ji bo me vê bername xwe pêk anî heta careke din em bêjin bimînin di xêr û xweşiyê de û em bêjin êvar baş Kurdistan